imali le embiwa phansi la eSouth Africa ayingaphathwa abantu esingabaziyo, ayiphathwe abanikazi besizwe. Sinenkinga ukuthi ngisho amakhosi awakhile anomcebo ngaphansi kwalapha akhe khona awakwazi ukuthatha lo mcebo awusebenzisa for abantu, ngoba kukhona uhulumeni uthi hayi abelungu la uthi une-license, uthi awume kancane sophinde sikubize, ufika umlungu thatha basi yakho le, izophela leyo nto. Alikho igolide elizohamba nje lihanjiswa abelungu